ti bai le tun tuma hian governor chung chang kan thlirin kan zir ho le don nani governor hi kan sei ngal bok menga state a chuan chief executive head ti ania lalber ti te point mizo tong chuanin kan sei thei meng chu tin central government agent ani agent ti kan thatiam vekanga central government agent kha ani bokta chutin ni chuanin role pahni na tho poimo tak tak pahni kha ani ta executive head of the state ani baga khan agent of the central government kan ti kha ani bokta ni ti chuanin article Indian constitution article za somnga pathumna khana soi chu state tina governor anom turani ti kha ania amaro chu anthre tur chu governor kha governor pakhat khan state pahni pathumamo poka akop thei tinan ta omje chu mihring pakhat kha state pahni pathum ma khan state pakhat aitama po governor ani thei tina intani kha chu kan soi thuilu tuk longa dual role kan ti big role pahni a play a kha ti han soi non tai langin governor chu chief executive head of the state ani baga khan agent of central government ani bokani chu setel tai langin kha chu kan soi non to lo menga ti chuanin a qualification governor ni na tura qualification kha soi tai la citizen of India Indian citizen ani turani ti ania panina chuanin kumsom thum panga atling ngei turani kumsom thum panga eno pangani turan lo chuan ni article cha somsari pangana kha kan muwa kha mi chungchang kha constitution chuan ti hian a soya governor ni china kan soi ta khan state ina governor anom turani a mi pakhat kha state pakhatamo aitamamo khanin governor ani thei thawani tina dorle chuanin governor chuan executive head ani khanin kha state executive power zong kha governor kuta uma ti chuanin officers subordinate to him ti amje chu council of ministers te kaltlangin kha thuneina kha power kha exercise don tina ani tani tin article za somnga pangana kan mu chu president in governor te chu aruatang appoint ang ti kha inta indot le chonin article za somnga parukna kan mu chu governor te khanin president du chen president lungan ti oi chung chu ti ani nang taka so hi chonin ti tai langin khateng khan an office a khan an om don ani governor an ni don ani ti na ani chu governor an ni chung hun tur chu nakina kan soi fial le thonga president lungan ti oi chung chu ti khan soi tai langin convention si kan lu le ngalanga convention kan soi don chonin kalphung ni phung ngaya nei lo ti thin dan ti khanin convention chu ni meya chuta kan convention ne chu chini kha omtani pakhana chonin pon lammi ni turani entilan pon lammi ni turni ti omje chu Mizoram governor ni tur chuan Mizoram mi ni lo Mizoram a pianga seilen ni lo Mizoram chung om ni lo kha angai ani chuan panina chuanin governor te appoint don khanin state government kha chief minister te kha biak ron thin an nia president khan ti chuanin tlong ta kan thodun te ni tu khanin beron ma satrin ani hamara chu khan biak ron na kha central amo president amo khanin apom theya du chuan apom lo thei tho chu shit tel ni ta selangin ti chuanin conditions governor's office condition kha lo soi le tai langin article za somnga paret na chon ti hian asoya governor ni tur chuanin MP amo MLA mo ni tur ni lawa alo ni chuanin ain nuk dok mei tur ani ti kha nei tani tin dorle chuanin na thoklai ani tur ani lo na tho nei ni tur ni lo na tho ni ti khanin toy jong chuan sarkar na thokani tur ani lo ti mei tai langin ti chuan dorle chuanin a chen na mun kha Raj Bhavan ani kan threveka
Raj Bhawan khanin a chenga nga a thon vekin engkim khang kha dong don ti na khani tani hi chuan an tot le chuanin parliament ina dana siam ang khanin lo le ham that na chi sang kha a dong ang ti na nia hi chuan dot le chuanin ni china kan soita ang khanin mi pakhat kha governor state pani mo pathum mo pakhata mo pani mo engpon ni sela pani ate khan lo appoint ni ta sela ti chuanin a hlo le ham that na zong kha state pani khan anin tum sem turani ti na ani tani ti chuan dot le chuanin a hlo le khatinga ham that na zong kha a lom man zong kha a tram chung a hun chung chuan ti niam thei ani lo ni ti chuanin Mizoram ina governor kan nei to te le nei mek te le la nei tur te la lak lu chi lo te po kha tun ala lak lu chi lo te po hi kan ta tel me me ya de le chuan appointment term tenure an hun chung akha jina kan soi zuk to kan soi nonanga president ina appoint ani tani chuan kumnga ti hi ani ta an tram chung chu kumnga ni hamar chu dot chen kan soi ta pleasure of the president thu ini tani nichina kan tarlan to zok ang khan kan Mizoram ate po governor kan nei ho hi a century deuh ne century lo deuh ne tram hi amumal tak lawa central a sarkar na in thlak phei chuanin governor te hi thlak mai turanga hi an ni hrim ani kumnga ti hi chu ming ani mai ani tani hi chu lo le chuanin an engti khuna po in resign the ani banakha an thelu te ya chu banan thelu don chuanin president ne na thelu turani ti chuanin parts and functions of the governor kan enanga aya tui khopangena langa mar chu president powers and functions kha hriat to chuanin a ol ain ang deuh veka an ere kha in ang lo mai ani chi sang in kan enanga executive powers ti te legislative financial judicial le discretionary khang ho ang khan kan en don ani chen masaber chen executive powers lo en tailangin state a sarkar na tho hrim sarkar thil ti hrim hi governor minga ti vek khani tani governor in ti vek kha le kha thu chu le kha ting thu poi mo zong kha governor ming vekin ani tani ti chuanin rules dan te po siam theita khang danan siam reng kha governor ina arem tia apom pui kha ngai ta zelani dot le chuanin sarkar na tho mumal taka tluang taka akal theina tur khanin governor khan rules dan kha siam te ya chu ama tak khan siam ang ti na ni lovin a mingin governor ming zelati governor pompuina zelati kha ngai tani tinen dot la chonin chief minister le minister dang zong kha governor chon appoint ta chuan governor lungan ti oi chung lung ti oi chung ti om je hi majority an nei chung sarkar nan sim thei chung ti na ani mai ani khami kha chief minister an nenga minister an ni don ti na entani tin dot le chonin governor hian advocate general arwata tin alom man tur po ruat sel vek ani chum je chu advocate general kan ti chu atoi theng bera sai chonin sarkar hi mi puite na mo mi tu te na mo tu te point an kota an king ve fowa khata sarkar ai o a loading tur ukila kha advocate general chu ani mai ni toi theng ber chon sarkar ukil ani men chu ti chuanin dot le chon state election commissioner kan ti tekha election boy pui tu tekha internal state election commissioner kan ti chuan local council in thante village council in thante AMC kan ti angte khang than in thanna boy pui tu tekha ani tani khami state election commissioner kha appoint ta tin an hlo tur an lom man tur ate an tho hun chung tur zong at po kha governor khan ruat veka chuti rolin judge high court judge
te remove dan in kan a remove dan ro chu ain ang thung tani tin dot le chuanin members le chairman SPSC State Public Service Commission ami te kha State Public Service Commission kan ti chu Mizoram anga chuan Mizoram Public Service Commission kan ti ang kha MPSC kan ti ang kha khata chairman le member te kha appoint vekta a chuti role ro chuan president chawin a remove thei thung ani ban thei thung ani governor ren ban thei lo thung ani chuan dot le chuanin chief minister ne na tangin information chi sang sang state rural dan chung chang te khatinga kha information adong thei ni tin dot le chuanin chief minister ne na tang khani information adong thei kan ti pi lama khani minister pakhatin a ma lo lak to mar chu council of ministers tena an pom ni lem lo an lo ngai tu ni lem lo khami kha minister kan ma la ve thei thawa khatinga khanin mi council of ministers te ngai dan kha enge ni ti in chief minister ne na hian azot thei ni tina dor le chuanin emergency president's power kan soi to kha state emergency kan ti mo president's rule kan ti mo khatiang kha a recommend thei ani president ne na chuanin khatiang kha lo ni chuanin president agent khan alo om ta state a khan governor kha president agent alo ni tani tin dor le chuanin state a university oma piang eng university po ni sela khata khan chancellor ani sela tin vice chancellor te po appoint tani kha university a vice chancellor kha entinan Mizoram a chuanin lar bera chuan Mizoram University kan ni ta Mizoram University a hian kan governor ni piang te hi chancellor an nia vice chancellor po appoint ani vice chancellor hi tak taka university thuta op tu le na thok tu ro khaju ani ti chuan legislative powers a kan lu le nga langa state legislature kan ti hi kan soi fe lo kanga state thren khat chuan house panin nei ta legislative assembly le legislative council kha state legislature pani te kha a samon the a prorok the ni rural turin a ko khom the a trin tir the ya in state legislative assembly kan ti kha lower house zok khani ta lower house zok po kha adu chuan a thiat the ni adu chuan kan ti khanin condition om to ti ro chu hretai langin a condition chu rural theilawan omin sarkar na siam theilawa anom khan a dissolve thei ani a thiat bur thei ni tin in khan zo piangin le kumtina session rural tura thut khom an ne piang masabera kha an thut khom nam masabera piang a khanin governor hian house a thu soitin ani state legislature kan ti kha house chu ni meya to address ti kha tu soitin ani meya to soitin ani tin dolya chuanin message kha thon thei boka aka laklo khani bill pending chungchang ate po khan ani ta house pani ni apo khan thon thei pakhat chaw apo thon thei ta hu ani chuan dolya chuanin he legislative assembly bi ka khan speaker mo deputy speaker mo an omlo khan member tu po kha rural na lo kai hroi turin arwat theya tin legislative council kan ti bi ka khan chairman mo deputy chairman mo an omlo an hmun aro khanin member tu po kha rural na lo kai hroi turin arwat the ni tin adot le chuan state legislative council kan ti bi Mizoram ate chuan kan nei ve lawa legislative council kan ti bi ka khanin mi ming tha kongsang sanga heta slide kan hmong hian kongsang sanga mi ming tha te zinga mi kha member pum pui mun ru ka thena mun khat kha governor in chulati chuan arwat thei ani arwat bel thei ni chu chuan dot le chuanin legislative assembly bi ka khan tangan jek so lo me legislature assembly ka tia legislative assembly ti to ni legislative assembly ya khanin
Anglo Indian community te kha an represent that lo chuan an tel that lo chuan ti mei langin member kha anom thalo nia hriat chuan member pakhat haruat the ni legislative assembly legislature assembly ni lovin legislative assembly chuanin an dot le chuanin governor nena khanin MLA te khan ron han rel khan an ro rela piang kha governor nena khan an pass ta ni an peta chu governor khan thil chi sang sang kha lo ti theya ta chuan alo pompui theya assent ta pe theya dot le chuanin a peri lo theya a ngak ri turin ti theya dot le chuan a return thei bokani bi lakha a return nga amaro chu a return kha an lo ngai tu le a angai anga an pass chuan alo sign mei turani alo assent mei turani remti na kha lo pe mei tur ani thunga chu lo le chu president ngai to turin a thon thei bok ani ti chuan ordinance si asiam thei boka ordinance ti chu assembly thut kha ainkar kha tharuk zel ang kha ni tani tharuk zel in kar dan an thua tharuk zel kar dan laklo dan siam ngai lo oma kha governor in dan siam mai thina khami kha ordinance antini khami kha sesam lo lai khan ordinance siam thei tina ani tani tin state legislature kha state finance commission te state public service commission te CAG comptroller and auditor general khatiang ho report kha the lu thina ni financial powers kan soi lenga financial powers hi atamlu tuklawa annual financial statement budget kan ti kha mingin governor mingin state legislature phar ani thina kanina chuan money bill anti reng kha introduction pe kani maina mo introduce ani main phar ani main state legislature phar ani ma khan governor remti na lang ma sakangai ni tin poisa man phalna kan ti to mai kha president kan soi lai khan kan soi fia to kha demand for grant kan ti reng kha governor recommendation lo chuan asiam thei lawa tin contingency fund kan ti kha hai poi hun masalama khan kan soi fia to kha contingency fund po hi a pe chuak thei ta ni chuan dol le chuan finance commission kha asiam theya chumi finance commission ina ati tur chu panchayats kan ti le municipalities kan ti te sum din mun en fi tu tura din thei khani tani kumnga dana chumi amje chu Mizoram anga chuan saidon taila municipalities kan ti chu AMC kan ti te municipalities anita panchayat chi kan la nei velawa example naivai bera chu village council kan ti te ang hi anitani chuan judicial powers kan le lenga kan lut lenga judicial powers kan soi hian ngai dam theina power kha ani tani president a pukhan kan soi fi to heng chi sang ain an lo dan te hi president power nen khan hi chei lang che tani ngai dam theina power kha ani tani ti chuan judge high court judge te a appoint don khan president ina a appoint don khan governor kha aron beron thinani governor piagron te la chuan judge te kha an appoint mai lo ni chuan dot le chuan district judge te khangkha appointment te posting promotion kha omgong khanin state high court judge te state high court beronin district judge te promotion te appointment te posting te kha asiam thinani tin dot le chuanin state high court le state public service commission te beronin judicial service dang te kha appoint thin ani discretionary powers kan sei lenga discretionary powers appointed te kan sei ma in discretion kan ti chuanin midang tu ma ron lowa ma ni thutluk na siam lai kan meya governor discretionary powers kan sei po hian midang tu ma khawa varon kol lowa amma athu nei na anei lai khami sei na kha discretion chu ani tani pakhana chuanin
bill ni china kan soi tak ang khan president ngai tua tura athon thei ang chi khan tu ma aron ngai lem lawa panina chuanin president's rule state a puang tur khan tu ma aron ngai chong lawa tin dot le chuanin union territory te a enkol chuan tu ma ron ngai chong lo khanin ati theita adjoining union territory tiam ji chen tinan Mizoram bulok a yanin union territory UT aka omta se kamika Mizoram governor kana enkol chuanin direct in tikana enkol mai ti na ani midang discretionary powers khan enkol mai ti nan tani chuanin Assam Meghalaya Tripura le Mizoram autonomous district council kanti khang hawa kha a enkol tel ta boka khami a enkol na khani mineral exploration kanti ho khatiang chungchanga royalty Mizoram chuan poisa thimela poisa chhun lu dan tura kha khatianga kha adit angai tu theya ama in thutluk na siam thei bokta ni chuanin chief minister ne na tangin information kha alla theya administrative legislative chungchanga pokhan chu midang kharon kher kha ngai chong ta tin dodle chuanin two party ma khan majority an nei lo ta chutianga chuanin adudu kha chief minister atan arot te amaro chu kha chief minister khan hun bitiam chungin majority nei nge ni ti kha approve le thawro chu angai a fin fiale thawro chu ngaya ani lo point chief minister ni lai te kha lo thi ta thut che thak tu mumal om lo ta se khatiang khan ani adudu kha chief minister turin appoint thei tani tin state legislative assembly a tuma sarkarna siam thei anom lo khanin a dissolve thei ta council of ministers te kha a dismiss theya tin tunagan soitang che khan state legislative assembly po kha a dissolve thei ani majority ne miolo chuan a toplam lo ngai lo thlengdon tai langin tuna hianin governor hi nominal head ani tani nominal head le real head te ka chu kan soi fia to kha chuan chief minister hi real head anita chief minister le governor le chief minister no kan council of ministers te le sarkar na to khau tu sarkar na to rule ho kha anom ta officer rule kanti ho kha alal ho kha ho tu lo ho kha chumi te noile a chuanin sarkar na thok dang ho kha anom tani hey state executive in thunda na kha anita tipo hian an soi thin to wa governor oma executive council of ministers te khan oma legislature te khan omle ta legislature khan ni china kan soi to khan state hen khat chuan house panin nei ta legislative assembly le legislative council tin tipo hian an soi thota ni governor kha oma chief minister council of ministers te chuan hnuai secretary additional secretary joint secretary ti khan sarkar na tok dang jong kha nom le tani khati jong kha tuna tan chuanin ri le phot salangin ro sur hnuai kan record a abeng cheng deuh mai theye lo hrethiam don nia